Ayi, maxaka na vanghana ya na ti teka ti-videos minkama ya ku tala ni hlela ni phawula kambe a ti zangi ti vavise vanhu ndlela leyi. Maxaka na vanghana both families n'wina ni nga mi vitana swigevenga, please ni kombela leswaku mi pfula timbilu ta n'wina ti basa mi ndzi rivalela. That video yi mi vavisile swinene. I'm not proud about it. I'm not proud about it. Ndzi ni fonela na va family lava ni nga va vitana swigevenga leswaku va ni rivalela. Va vavisekile swinene. Family ya mina yi vavisekile swinene. So na kombela leswaku mi ni rivalela. Ni swi vulavule kwala ka media ka public. Ni fanele ni tlhela ni kombela ku rivaleriwa ka public. Ni ti contact-ini ti-family leti ni nga ti vavisa in private. A va zangi va ni fositini ku ni fanekele ni ta ka public ni ta apologize. I'm the one who told them ku ri ni ta apologize ka public because mhaka leyi ni yi vulavule ka public. Please forgive me. Ni xi endlile xihoxo ni le ku hanyeni. A swi zi swi lavi ku fositeriwa ku kombela ku rivaleriwa loko i swi vona na wena ku leswi swi vavise vanhu. A ni fanele ni yi tekini video leyi yesterday mara kambe a ni nga ri na matimba hikwalaho ka leswi nga humelela. Forgive me. Forgive me. Vaseketeri va Benny, friends, vatirhi va Mr. Howard as a whole and family, please forgive me. Xi endlile xihoxo swinene. I'm not proud about it. Lava nga ta ka va nga endli swihoxo hi lava nga lova. Kambe hina hi nga ku hanyeni la misaveni leyi ta swi endla swihoxo. So ni ta kombela na n'wina van'wani family and friends, vaseketeri va Men of War, vaseketeri va Benny, vatirhi, family ya Mr. Howard. A hi ti dyondziseni leswaku loko hi endle swihoxo